केड़ी रे जानलु आमे ओके कर दे देखो होचे हमर बाहर जे ओम अस्य श्री बिल्लभद्र महामन्त्रस्य भूषेश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्द श्री रुद्रो देवता ओम बीजं नमः शक्तिः शिवाय किलकं मम यजमानस्य सर्वपापक्षयार्थे रोग निवारणार्थे बिल्वदलदाने विनियोगः ओम नमः सदाशिवाय ओष्टाभ्यां नमः ओम मं गंगाधराय तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम श्रीं मृत्युंजयाय मध्याह्नाभ्यां पौषट ओम बां शूलपानाय नामिकाभ्यां हुं ओम यं विनाकीने कनिष्ठाभ्यां पौषट ओम नमः शिवाय उमापते कतरकपुष्टाभ्यामश्राय फट् ओम नमः सदाशिवाय हृदयाय नमः ओम मं गंगाधराय शिरसे स्वाहा ओम श्रीं मृत्युंजयाय शिखायै वौषट ओम पां शूलपानाय कवचाय हुं ओम पिनाकिने नेत्राय वौषट ओम नमः शिवाय उमापते कतरकपुष्टाभ्यां फट् ओम शोधस्फटिकसङ्काशं सहस्रादित्य सर्वचं निजनिमुतं सङ्काशं नीलाञ्चनं समं प्रभम् अष्टबाहुतिनयनं चतुर्बाहुदिबाहुकं द्रष्टाकुरालवदनं नुपुराभवसङ्कुलं भुजङ्गमेखलं देवम् अग्निवर्णं शिरोगृहं दिगम्बरं कुमारेशं वटुकाख्यं महाबलं खट्वाङ्गम् असिपादं च शूलं दक्षिणभागवतः डम्बरं च कपालं च वरदं भुजगं तथा अग्निवर्णसोपेतं सारमेव समन्वितम् पत्रमूले स्थितो वज्रो जो बध्यात् शिववाष्टके वज्रेण पीड्यते ताङ्गो ब्रह्महत्या दले दले जवाङ्गुलपुराणेन माल्यतमूलताग्युक्ष्यो ओधोमुखं ततो दद्या सर्वकामार्थसिद्धये दलं दत्त्वा दलं त्यक्त्वा वस्त्रसमाजितं ततः एतेन जेन तातव्यं न जाने तस्य फलं पानी हाथ दे दियो तो नोनो दिए दे दियो स्टॉप कर दियो